Football Titi par jasari somli pakwana ngai thavele don ta ila Carlo Ancelotti hian Real Madrid azom tira Real Madrid president Florentino Perez nen anin biak na kha ti hian soyin Madrid ka thlen tira Florentino Perez nen kanin biak khan ani khan Champions League no moi an choi to pakwa min mu tira hetiang zat hi Champions League no moi kan choi towa ma se boina kala nei no moi somna kan mamo ani atia ke chuan boina om love heta no moi somna choi turin ka ome tin ka chang atia ti chuan Carlo Ancelotti kai hroina hnuaya Real Madrid hian Champions League no moi an choi tangei boka sangni som pathum som pali seasona an choi baka ahun ni na a sangni somni pakha somni pahni season le sangni somni pathum somni pali seasona te Champions League no moi an choi leya Ancelotti kai hroina hnuaya Champions League no moi somna mai baka adang pahni an choi bel tuna phei chuan Real Madrid hian Champions League no moi som panga te meu an choi tling towa UEFA Champions League no moi choi tamber ni mekin an mani neighbor tu AC Milan hian voisari chau an la choi ti ngai tu tel phei chuan Real Madrid hi hein elna Champions League a hian an lo tling fal le ti achiang thar o me Brazilian player thin tuna football khovela club in Real ball na lama thok tu poimo mo phurna lian chel jinga mi edu hi a khelna thin Arsenal a khan hun enge mo chen athoka ti chuan Nottingham Forest zomin English Premier League club a hian global head of football mo phurna a chel mekani edu te angchi player ni thin ma se in khel an chol san nuwa hetiang lamakal hi enge mozat an oma manager nita head coach nita te hi chu an langsara ma se edu te angchi hi chu an langsar lemlo engpo ni sela edu hian mo phurna sang jok ham thatna na sa jok chungin Arsenal chwa sanin Nottingham azoma club lian jok atangin club te joka ainson ma se atifu lutukri lova Nottingham team azom nuin Paul Magdaduai zahni don club lam hian an mang towa edu hi transfer chungchanga ma latu thutluk na siam tu le transfera club kalphung viltu zinga thunei ber ania ani hona hnuaya sumtam tak an mang chungin an hnung tol tatlat thunga hengte awang hian lom a hlo lo tial bok tuna phei chuan amalam hun achiang lova chuwang chuan club ho tu thu khomin edu hi team training ground a inlan ve tori lo turin an khap bet ta mia ani ma se edu hian anna apa ngain ala thok chun zom dona club training ground lama ero boruak a that jok nan a inlan an phal sak tari lo hetiang ani awang hian edu hi Nottingham a hian a thok reangem achiang lo zual leya anin thathen har lo tura mitam tak chuan an ngai pha ta ani edu hian pressure anei tam zual tak ema wangin season kalmek zo mai Nottingham hi chwa san mai adu ni te in then khat chuan an lo tar lang towa ma se hei hi club lam chuan thudik lo ani ye ti in an chang le thung ma se edu hi Nottingham a hian ama angin atlatlum to lo ti ero achiang nizana in elna sang khelchun zomania chungzinga chuan Indian Super League a East Bengal le Goa te golkhung lovin anin ne to ka point khat ve an hlo chua awangin ti hian Goa hian khellia point riat an neya East Bengal hian khelli atang vekin point sari an nei ani pahni hi tuna tebula asang palizinga antel mek France a tual chungin elna cup difference a quarter final khelzo anita a nizana quarter final match nanungber khelzo ta ka Lyon le an mikhwa lens hunpa ngaya gol ni ve khungin anin ne to ka lensian gol ni khung masa in sinhi faya ma an hruai nuwa red card an choi thunga red card an choi hi an tuar zui hle Leon tan ol sampha hretin an sipur an su zo thei pha ma se Leon hian le thal zo ta bik lovin hun pa ngaya chakjok anam lova chuwang chuan single leka khel ani boxi awangin anin ne tok nuwa penalty shoot out mangin chakjok an zonga heta hian mikhwal team lensian voinga an peta pet goal vekin Leon hian voi khat an pet goal lo thunga chuwangin mikhwal team lensi golnga goli in an chaka cup difference semi final anin pet kaita ani ti hian cup difference semi final a Strasbourg le ni sanin machonanga Lens le Toulouse anin machon don tabok nizana vek English Premier League a Tottenham an tloma an mikhwal Crystal Palace in golthum gol khatin an hne Tottenham hian an English striker Dominic Solanke mangin minute samthum palina ma an hruaya ma se first half top lama Mickey van de Ven Tottenham captain in an mani penalty area a Ismaila Sarr atitluwa penalty a choi ba ka red card a choi tel
Tottenham hian player tlem zokin an khel chhun zom angai pha Van de Ven a penalty choya tangin Crystal Palace in an sipur an shoot bok penalty hi a hlo chuak tu Ismaila Saran a pet goal chiang hle Tottenham team captain pa ngai hi Christian Romero ania ma se he me chai hian Romero ain lan lo awangin Mike Van de Ven hian captain amben rengin team captain mo phurna ala ma se captain amben reng chungin team chakpui talovin team an klomna tura thilpoi khoya penalty choi red card choya atanga avan duai hle Crystal Palace penalty atanga an sipur an sut nuwa first half top lam ani awangin hunchan vea ani netok maidoni in alanga ma se additional time a goal ni lu belin minute somli parunga Georgian Strand Larsen mangin Palace an khung bela minute somnga panhina Ismaila Sarr mangin an belle boka Crystal Palace first half a additional time a goal ni an khungte mangtangka in goal thum goal khatin Tottenham hi an le thalman dera additional time a goal ni an khungte hi Adam Wharton a siam sak ve ni in English midfielder hian Crystal Palace dan a tho hlok le second half a ero goal dang alu bel talava Tottenham hi an mani khelmuala Crystal Palace laka goal thum goal khatin an kloma London Marveng Club English Premier League a Big 6 team a chiar thin zinga mi hian point an hlo chuak zauta lo ti hian Crystal Palace hian khelsom ni pakwa atangin point somthum pariat an neita a tebula ma son hretin som pathumna an omvele ta a anni hian relegation zone point somin an kalsan chuba ka chuan an result a thachho ani nga chuan Europa Conference League an la be sengam thein arin oma ma se an hmaba ka result an nei that le ero atul don Tottenham hian season an mang chele thunga ti hian Premier League a match somni pakwa khelin tum sari chau an la chaka tum riat draw na yin tum som pali an klom tling ta dera point somni pakwa chau an la nei relegation zone point khat chawin an kalsana relegation zone a om an hladwak lavani an gol khungjat ain an gol chuazat hi pasari in atam jok boka Premier League a chuan tum season a Tottenham hi base phak lo berte zinga mi an ni tamek tun hnaya English Premier League an khel match nanung som pakhata Tottenham hi an chak zo lo 5 veka kumin sangni somni paruka Premier League a Tottenham hi an la chak mia lavani match som pakhat khelin tumli draw an neya tum sari an tlom an home match ru khelin away match nga an khela home match khel tamjok ma sela voi khatma an chak lavani kumina Premier League a match som pakhat an khel to an chak zomia lo nate henga an ma chhon te hi away match a Brentford an draw a home match a Sunderland draw le in away match a Burnley an draw boka home match a Manchester City an draw bok an klom na te hi away match a Bournemouth laka an kloma home match a West Ham laka tlomin away match a Manchester United laka an klom leya home match a Newcastle laka tlom le bokin home match a vek Arsenal laka an kloma away match a Fulham laka an klom le boka chumi nuwa Crystal Palace laka home match a an klom zui le ani Tottenham hi kumsang khazakwa samsari pasari khan English League sang beratangin an relegate towa khami nuwa anin pet kai le nuwa tun thleng hian English Top League an khel ta zela English Premier League era bi ka phechuan la relegate mi alo zinga mi anni championship khel tura Premier League atanga an relegate ani chuan an chan tur atam hle club ta na poi ber tur chu sumlak lu lama an chan na salutuk tur hi ania Premier League an khelawang hian season khata broadcasting atangin pound maktadoi za somni pariat borvel an la luta championship a chuan pound maktadoi somli panga vel chau an la lut theidon Premier League an khelawangin an che that phe chuan Champions League an khel thei pha Champions League a ringot broadcasting atangin pound maktadoi somsari pakhat chuang an la lut pha ka championship an khel chuan Champions League khelna chance abo makdona pound maktadoi somsari pakhat chuang an chan ngal vek don ti na ani match day a po Premier League a chuan pound maktadoi za somthum pakhat borvel an la lut linga championship a chuan pound maktadoi somsari pakwa aya tam an lak lu thei arin omlo commercial bi ka Premier League ka pound maktadoi zanhi somsari pakwa an ban phak lain championship a chuan pound maktadoi zanhi somni pali bak an ban phak lo mel boka heng a hlom lian zual atang ringot po hian Tottenham hian Premier League an khel awanga aken tel thil tenen form kem veka sum an lak lu pound maktadoi zaruk pakwa borvel ani lain championship an khel ani chuan avain pound maktadoi zathum somli pariat vel bak an la lu theidon lova
paun makta doi zan hi somruk chuangin an sumlak lu ahniam duai don ti na ani hei hi football lama finance expert in anzir chiana atanga an report BBC ina ati chua ania chiang taka lang chu Premier League atanga relegate hi league niam zo khelpha na chau ani don lova sum tam tak chana ani tel don Tottenham tan po harsan na lian jok to theina sum le pai ang zong po a harsan na lian to theina atling don ani sum anlak lu atlem duai si chuan player te lo angai ringin an pengam kher lawanga club chunga thoktu te lo po ngai tua angayanga club atanga sum luan chuana siam rem le atul don ani chuwangin Tottenham hi Premier League atanga an relegate ani nga chuan antan boina lian tak nasataka in siam rem atul pha na antong zui don ani engpo ni sela in khel result aken tel be bom thil danga kan pakai tamta a zanina in khel tur chungchang te hi soikai vele ta ila zanina in elna sang sang khel chunjom turania chungjinga chon Indian Super League phei chu an khel ma do na taidar nga atangin Mohon Bagan Super Giant le Odisha FC anin machonanga Darsari le chanvea Jamshedpur FC le Interkasi anin machon don bok ISL nuai chia I League ka po zanin daruk le chanve hian Mizorama Aizola ngei mai Rajiv Gandhi Stadium Mualpuya Aizol FC in Rajasthan United an mikhwal dona amuna atam theyang berin Mizo club troi omte po acha ome La Liga dar khale chanvea Celta Vigo in Real Madrid an mikhwal don boka Real Madrid tan point thum hlo chuang ngei atula La Liga te bula Barcelona an thlauna point li ani to awangin Real Madrid tan cheswal non athiang don lawani chuwangin zan ina hian Real Madrid tan draw result ta po lomna tura omdon lova chak ngei tumin an khel atul dar khatle minisom panga a Serie A champion line Napoli in Torino an mikhwal don boka German Bundesliga champion line Bayern Munich in dar khata Borussia Mönchengladbach an mikhwal don bok League 1 apo dar khatle minisom panga a champion line PSG anin landona AS Monaco an mikhwal don ani zanina vek hian English club ten elna FA Cup a fifth round an khel chan dona round of 16 ti thin boka hian match masabera dar khatle chan ve hian Wolverhampton khelmola Liverpool an lenglu don ani anni pani hi an match na hnung bera anin machona anin machon na muala bok tun tuma hian anin machon le don ania Wolverhampton hian goal ni Kolkata an ne lim Liverpool hi zan ina hian ne non le ngei an tum dona an lo ne to awangin in rin tok na an nei po arin oma ma se Liverpool tan po zan in hi Wolverhampton laka phuba lak na rem chang ania FA Cup hi knockout round ani awangin zan ina atlom zok hi FA Cup atangin an tladona achak zok hian quarter final an lut don ani transfer thuleng kan soima in Lionel Messi le a teammate ten USA President Donald Trump hawa hun an man chungchang hi chiang kuang deuh hlekin soima satalokila Lionel Messi le athiante Inter Miami ya a teammate te chuan White House a USA President Donald Trump hawin hun big an manga Inter Miami in USA a anni in soccer anti football manga in elna sangber MLS a regular season pialam MLS kapa an hlotlin na Trump hian lompuin MLS kapa Inter Miami hlotlin na vantlang hriat le muwa lompuina hun an hlotlin na hriat rengna tur hun big an buat sai ani Inter Miami nei tu te jingami David Beckham poin White House a lenglu tura somna adong thlap to bokani kha tuntuma Donald Trump hawa hun an mana hian Messi le athiante hi states a US President hawin mu thein anin lana media lam chotui an bo sei sak ati thei bok USA hian Iran a beipui thlakin Iran anoi vel mekania hetiang kara hian Donald Trump hian Inter Miami hlotlin na hi USA tan apoimo na muthiamin abik takin Messi awanga hetiang hun hi mang an ni po achiang hle Messi hian USA a infiam na lama masona athlen na sat thei zia an hrachianga chu an ngai poimo chan po ani Donald Trump hian soin kafapa in kapa voina hian tunge local don Asia Messi local don player ro pui berani ani chuan nang hi miro pui taka angai chea ama point I muto in kasia mintia kafapa hi Messi ngai sang tu ani atia Donald Trump hian soichun zomin Leo Messi hian a careera champion no moi somli pasari a choi towa champion no moi choi tam berani chu ngai tu chiang ma rau Leo khovela hian khoi muna po ikal theya khovel khoi tim po izom theya
chuta chuan Miami hi i thlang ta a hemia hian i thil min thlen zozai te awang hian lom thu ka hril a che ko pat ve tak le awanga hetiang thu hi soi ka ni lova Pele in khel ka ena ka hrelo le Pele ai khan i thazok hial mai thei Pele kha a thatak zet Pele nge Messi thazok ti ta ila keichuan nangma Messi hi i thazok ka ti atia Messi hian America tan chanchin ro pui tak anut chia FIFA Club World Cup a Porto laka a gol khung te kha American tan chuan bung thar sulnu ro pui big zingami atling training na khatiang khan gol ka khung ve theyangem ti bokin Messi an FIFA Club World Cup a free kick atanga goal a khung kha afak leya American team tana a khung ani awangin Donald Trump hian kha goal kha America tan alu hle ani ti po apom thlap ani asoi belna a Messi hi heta alokala no moi aron choya player minglian tak tak te po an lokala thatakin an khel maya ma se an hlotling lem lo ma se leo nang ero chu he hmuna hian lokalin hlotlin na ipochua kani midang zong ain pressure ichunga anasa a chung pressure zong phur chung chuan hlotlin na tam tak ichangta ania khovel khoi hmuna po iduna apianga ikal thei chunga he hmun i thlang hi kadem lo chea he hmuna hi chuan khom dan te hi anuamania atia Donald Trump hian Messi hi ada sang le King of Football Pele meu ai po in Messi hi ada sang zoka Messi hi player ro pui bera apom tita ila athu soi atanga kan ngai tua chuan adik mai ome Inter Miami hian Messi nei lota sela Messi nei lo chungin season masa a an hlotlin na ang tho kha changbok sela Donald Trump hian Inter Miami hi White House a asom lut kher lawang Donald Trump a hun chungin MLS Cup a champion anom nual towa ma se hetiang taka ngai hlu chung hian Donald Trump hian asom lut ngai lo enga tinge tuna hetianga chet alak kan ti chuan Inter Miami hian Messi an neya Messi hian USA a football a choi nung na sa hle boka US top footballer point box thin kha champion team a siamin ama ming alento sana ming lian tlak ani Miami a hian Messi hian alan non tira chu Donald Trump hian muthiamin USA tan Messi ngong chua thil tha atam ziate ala tambel zel theina te hrechungin Messi hi achoi moilet ani bera Inter Miami in White House an radona wanga Messi hian White House rap ve ni lovin Messi hian White House ara dona wangin a khelna Inter Miami hian White House an rap ve theita jok bok ati lo theilo Inter Miami hian Messi hi nei lo ta sela Donald Trump hian MLS Cup champion lai Inter Miami hi White House a asom lut kher lawang hei hi tuntuma Lionel Messi ro puina langsar thar chu ania khovel ram ro pui bera po abika choi moina abika platform bua sei sakniin fakna thunen an choi moi ani tuntuma White House a Messi in lan chungchanga hian thuleng dang pakhat Messi tran tu te tan phei chuan hriat nuam tak tur zinga pakhat chu Messi hian nikum sangni samni panga a khan Presidential Medal of Freedom USA a chuan civil mi te choi moina sang berania chu dong turati ani lain an hlan na tur White House a akal talova akal lo chan chu ahun atai lutuk wang nia soi ani khamitum khan Messi hi mimala choi moi turania ma se ain lan talova Messi hian US choi moina sang adon theina rem chang abo pelani US President tan po aza thlak na chena oma Messi a kokal zolo ania inza tok lo na ani pakhat ti hialin an soya ma se tuntuma ero Inter Miami nei tu te hian team pumpui White House a kaltur anti awangin Messi po hian ahnial du talawa lotlin lom na hun tha an mangani ama kha chuan Messi hi mimal anga choi moina dong tur ania chu wangin angai poimo lo dewa tuna ero team anga lompuina ani awangin angai poimo hle ani tiin an soi zuya Messi hian mimala ham thanna ain team anga ham thatna angai poimo jok zia alang chiang thare tiin Messi tran tu te chuan ha hi pin fakna in an zui ani Messi hi chu a hlotlin na awang po hian ngai ro pui le tur ania chu khovel po hian apom thlap bok hriat telatan Messi hian White House arab ta chia chu record thar siamin aum ngala chu infamy in mun pakhat atlona visiting program a khovela live stream entu nei tamber record ania an program live stream kha khovel puma mi makta doi nga point pasari velin an en kha aya tam kha infamy ina
visiting program an neya live stream en2 an om ngai lovani engpo ni sela kan topic to ber chuang kai ta ila BBC ina transfer thuleng atarlante kan soidon ani heta hian team tokin tar langin Manchester City chon English midfielder Nottingham ta na khel thatak mai Elliot Anderson hi laklu ngei tumin an laklu theipo anin ring heti la hian Talksport in atarlan danin Elliot Anderson hian Manchester United ain Manchester City pan adu zoka ma se Nottingham Forest in kumsom ni pathum mi hi pawn makterwe somsari aya tam amana an phuda wangin adu club azom theyang emti achiang lova ama be seitu te hian sum tam tak the chuakin an leingam don emti achian lo awang hian ama hian chona tharma chon a hrelo ni in langma sela nipui transfer kongka hon huna achuak kherang emti hi ala chiang lovani Telegraph in tar langin Arsenal Manchester United Chelsea te chuan England under 19 centre back thang duang kumsom pariat mi Fulham ta na khel mek Samuel Amisa hi laklu antum team tokin tar langin Liverpool chon kumsom pokomi RB Leipzig forward Ian Diomande hi laklu antum chunzom zela Mohamed Salah hi thangai ve towa ngain Salah thakna turin Ian Diomande hi an beisei ani heti la hian a khelna RB Leipzig hian amanatan pawn makterwe somriat pasari borvel an phut ni in tarlan aombok give me sport in tar langin Tottenham chuan team kai hroi tu tur manager roi tur andap zela tuna andap mek zinga hian an team kai hroi to tu Mauricio Pochettino hi an be se zinga ala tel zela ani ba ka hian Marcel nena in thachenta Roberto de Zerbi po hi an be se zinga atelani team talk in tar langin tuna Liverpool kai hroi tu Arne Slot hi adin mun ahim lova season kalmek azo huna Liverpool din mun azirin an banin an bandon lo ni te point soi aum to thina hetiang kara hian Liverpool club nei tu te hian Arne Slot thakna tur hian Real Madrid ina an ban tak Xabi Alonso hi an du bera Alonso po hian Liverpool hi kai shwai a hrelo tura ngai ani dasan in tar langin Ecuador defender kumsom ni palimi Arsenal in lona an homek Leverkusen player Piero Hincapi hi lona homek tu Arsenal hian angeta lei andua anin leifel ngei po arin omani Telegraph in tar langin Arsenal hian tuna player an nei mek zinga then khat hi nipui transfer kongka hon huna shal antum zinga hian Norway midfielder an team captain ni bok Martin Odegaard te Brazil forward kumsom ni palimi Gabriel Martinelli te hi antel ni in tarlan auma Arsenal hian squad thazok nei tumin tuna an nei mek then khathi chuatira player thar then khat laklu antum Football Insider in tar langin Manchester United chon Portuguese midfielder an team captain ni bok Bruno Fernandes hi contract zia tharpui antuma ma se tun tu ta contract zia tharpui tum lovin FIFA World Cup khel zolama mumal taka dor antum code offside in tar langin Chelsea le Manchester City te chuan Bayern Munich atangin kumsom ni pakhat mi German midfielder thatak mai Alexander Pavlovich hi laklu antuma Bayern hian pawn makterwe somnga paruk borvel tal lo chuan an shal phal arin omlova atak taka phei chuan Bayern hian shal an phal lo arin oma ma se ama Pavlovich hian chawna tharma chon adu ani chuan Bayern hian chelui antum bik lovin arin om Pavlovich hian chawna tharma chon dua achuak du ani chuan amanatan hian pawn makterwe somnga aya tam sen ngei angai tura ngai ani ole khatichin kha tuntuma football Titi kan ngai thak thechin chu nile photro se